Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Sudah pada bangun semua? Sudah makan sendiri? Siapa ya hari ini yang bisa makan sendiri? Yang bisa mandi sendiri? Anak mandiri kan? Bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, cuci tangan sendiri ya kan? Mandi sendiri, pakai baju sendiri. Siapa ya hari ini sudah seperti itu? Ya, setiap hari yuk kita nyanyi anak mandiri dulu yuk. 1, 2, 3, aku anak mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Atin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Amma radadna wa falasafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar. Ya ayyuhal kafirun. Ba. Ba. Bah. Bah. Ga. Ga. Wanna zi'ati gharaka. Wanna shita tinasta. Wallaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Quraish ila fihim rihlatan syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bais allazi at'amahum min